thir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chawa du sakna sang ber ka hlan buk chaw ani ole tuntu ma chuan minekowa Mizoram State Museum thar sakna tura kum sang ni pasari September thla saktan to museum riang vai tia pu zermi empudai te poina pa chungot aloti chwa to chungchang bok kha ZPM thala headquarters media ten anon ti chuak thar le ta ania eng poni se in lawai thaphot mai te ang vaibel che thum point pani sen nuwa kumsom pani chuang museum man thei anilo CAG tiani CAG hi Comptroller and Auditor General of India tinania CAG report tinani mele ngai thachun zomang Comptroller and Auditor General of India August ni somni pasari sang ni somni panga a Mizoram Legislative Assembly a phartakin atalandanin Art and Culture Department noya Mizoram State Museum tharchu cheng vaibel che thum point pani sen ani nuwa po kumsom pani chuang man theilowin aom ti atarlang CAG report talandanin minekowa Mizoram State Museum thar sakna tan hian vaibel che thum point paruk pani ro man ni in vaibel che thum hi Ministry of Culture atanga mu ania vaibel che 0.622 Mizoram State tum turania Mars sang ni paruk khan sarkar lai pui chuan vaibel che thum hi aron pe chuak sang sona Mizoram State PWD chuan in satur hian F lalmal soma tuikwal south aizol chu tender mangin thangin in sakna tan hian vaibel che thum point pani in remna siam ani September sang ni pasari khan na hi tan ni in October sang ni som pania zo ania ma se PWD hian kumruk nu July sang ni som pakwa Art and Culture Department kuta ahlan tatsau ani building hi sakzo ni ma se museum a omtur showcase gallery electric le bungro a omlowa heiwang hian museum hi man thei ani hri lo UDNP noya Aizol Smart City Limited sum vaibel che thum point pakwa pani mangin building hi chei that le ani in gallery ceiling kang meilaka inven na chotpha kongkhar tukver air conditioner le adangte chei thatania a chei that na thok tur hian MS Zamzo Engineering Construction and Consultancy Aizol than an ni in na hi Mars ni somthum pakhat sang ni somni palia zotura ti an ni in hun tiam chung hian zohman anilo ani heti lai hian meini khat sang ni somni palia Director Art and Culture in Asoidanin museum a hian bungrua furniture eng electric air conditioner le bungro dang te chu ruk bawni ti asoya museum sakzo huntur kum sang ni som pani ti chu ti sualpal typing mistake ni in kumsang ni som pakwa ti jok turani thute na zo harani chanpo Ministry of Culture in poisa that installment apek lai wang ni in asoibok museum tur hi ruwa manatra improper planning awm lo wangin vaibel che thum point pani mangin sakni ma se achung cheina awm lo wangin cheng vaibel che thum point pakwa pani senbel angai pha baka kumsom pani chuang man theilowin awm pha ni in CAG report chuan atarlang ani ole kamichin zong khania he museum chungchang a hian corruption hi ain rol na saviawem ni o ti theiania awa in vaibel che sari chuang senani nuwa po voini thlengin kumsom pathum ani to zok ma ome luah theilovin ading lur mayania apon lama chuan thatmel furin alanga nima sela achung lamero akorong siani engpo ni se he thu hi achian le zualnan pu jeremi empudai te ina zia patu zok hian bel chale ta ila a thome kan ngai thak china khan a fialo lam ni lovin a chian le zual zok nan in ngai thalok ti ang ole video masalama khan museum riam vai chungchang pu jeremi empudai te na pos voi khatna kan ti chuak to a he museum ko har tak hian changkhat yan te mu mai puitu ni lovin riang takin alo om to a chumai ni lovin ani ve chun achung bungro te po ruk mangten an ruk sakle ze ani kha he museum riam vai hi avoi khatna tan cheng noi jathum somruk pani senga sakphot ania sajo anga in soya kha allo sajo boxi lowa achung cheinum na tan cheng noi jathum somko pani senga sakchun jom le anita a tichuan awain cheng noi jasari songa palijet senzo anita ani cheng noi jasari songa palijet senzo ani nu apo hian kan sajo to e po tima sina voini thleng hian sakzo alani chuang lo ani tichuan kan sajo an thia tangin kumsom pathum aliam don tareng mai an sajo der silo MNF sarkar laya Bhutan
Congress Sokara tuai hnum khan ZPM Sokar thleng aron hol kaita he museum riang wa hian ministry pathum zet aron sutlang chodon ta ani hi tunge akai kuang ni ta le ti in thu kan ti to pani kha amai ro chu thlir tu le ngai thatu lamten thu dik chana misual te hreman ni hi kan du te chiam lo nge niang serlama thanem kan ngai lo viau ni in langa viewers an tlem viau ni zoram ni pui zong ten he museum riang vai chung chang an lo hria be theina tura serlama than min lo lak sak tur chewin in mi than puina karon ngen masa cheu ani e ole ti khanin museum riang vai pa tuan chung chang vedo masalama kan ti chotlang pui kan soi thuak ania tunchuma po hian museum riang vai pa chu ti thu pi manga pu jermi empudai teina azia bengwar thak tak mai kan ngai thlale don ni tuna ilo ngai thla ang he museum building hi Mizoram New Capital Complex Minakoa Sports and Youth Services le MPSC office inkara ading luah tun September thahi museum building section ani atanga kumsom pariat na chia ni in thlathar October hi building sajawanga anin soya tanga akumsom pathum na chia ani don bok atir chuan he building hi berotlanga saktura ruahman ani zeta New Secretariat Complex tuna Minakoa son ani le ta jok ani Mars sanghi pasari khan he building sanatur hian Mizoram Sokara tangin administrative approval mu ania tender chu ani nu kumsang ni pasari September thakhan na tho tan ni in contractor pu eflamal soma tuikwal south chu agreement ji apui ani sumpek chu dan first installment vaibel sekat point pakwa pathum Mars ni sang ni paruk second installment noi somthum pani Mars ni somhi pariat sang ni paruk third installment noi somnga thokhatna Mars ni somhi pariat sang ni som paruk noi somhi panga thomina June ni somhi pariat sang ni som pasari ole kha sum anpek chuadan anita ani concept nota alamdanin he museum section le athil tum te chu Mizoram state chunga namro hlu le thil hlui von thatte kan nam art le culture atanga hriat na zaw jok kan ni na tan le hun liam ta kan nam chin dan te zira hriat thar le na tura tan te a he building hi saktura ruahman ani kum sang hi pasaria sakchan sang hi sompahnia sazo anga in soi khan achang tu tur art and culture department nena PWD chuan kum sari nu sang hi sompakwa alan chong chau maya he kum sari chung hian engtin tak tiang mo MLA Trump khat aya reidai ani le ngal he museum riang vai chunga hian engthil tak thleng mo chu kum sari chung chuan luah tlak lo khopin achung alo tlabala museum chunga omnge ngei tur museum ni na pholang tu tur engma siamputlin alo ni reng lo maya art and culture department tanpo chortangkai emo luah lu tlak alo lani hau lo ti chuan kum sang hi som hi pakhat khan UDNPA noya Aizawl Smart City Limited kautlangin atwai hnum le cheithatna chu noi jathum somkwa pani zet sena turin ruahman thar ahan mile tangot maya open tender mangin contractor ratan MS Zanzo Engineering Contractor and Consultancy chu than ani kumsang hi somhi pakhat November ni somhi pathum khan original agreement noi za somriat pakhat manhu anhan siam zeta kumsang hi somhi pathum October ni somthum khan supplementary agreement noi za ni sompakhat zet siam ani le bok target date of completion na tho zo ni atan March ni somthum pakhat sang hi somhi pali chu an ruata a nima se April ni somhi pani khan Chief Executive Officer Aizawl Smart City chuan tho zo hun tura an bituka an thok zo man lo ti aron puang vele bok ani kha athale lok me ni khat sang hi somhi pali khan art and culture director point museum sakmek chunga buro sang chu rukbo ani thu aron tar lang vele ngal bok he ru na thlen hun om vel po hi asoi lang ta chuang lo amak thin te ti chuan an sak zo tanga kum som pathum voini thleng mai hian luale chortang kai alani ta lo renga an sak tana tang phei chuan kum som pariat aliam don tareng mai achunga chuan kongkhar tlabal ekin bal tak bangrong khok electric switching chivet nuai tui pipe omlo tui de na bangkil pat ek exhaust fan in khai oile chuar siam puikin lo in tung bak mutur ala om der mai silova khoilama nge kan sum zo zai te kha alwan ral ta kang le he Mizoram museum riang wa hi ramro puite museum lian taka da thei ni se abula le kha tarila
chu le khatara chuan he Mizoram State Museum tura kum sang hi paru kachanga sakchan chengnoi tam taksen ani chungpoa kum sang hi somhi panga thleng poa sakzo thailo hian anram sokan hathok politician le contractor te chunga mizo mi puite thatzia atar langani ti thu lawin zia boxe ki chuan he museum lian thatak pon lamrong noi thar luk chung lam eng ma ni silo hi department lam chuan vengtu pathum an nei tir me ka chunlama mi pakhat adiutia zanlama mi pahnin anri achil thin han bole tur chuang awm donim ni ti tur khopin rok atok towa vengtu kan han dale nu noa sebo nuwa sekong kan khar chu ani ber hi engkim an teaching pen bo thailo om lo kan rama hian anhar kai tu le dimbak saklowa tiriang vai tu te hi chui chowa shemne peturin kanin peyem le ole khati zong khania lekha ka chiar tam ve ta viawin ka sia amai ro chu ka thiam lo tial thumin ka sheboka kan la chiar tam to lo zok te po anima na le engpo ni se pu zermi empudai te chunga kalome emani zoram mi puiten kan shiat nge tur mi pam hamle ruk mang te su nu pilbo mai turangai min kai thosaka tin source thatak naya he thu hi ziani ti po ashiat view bokani thlitu le ngai thatu zong ten khoi takin comment section ama kan hudan kan ngai dan te minutan sak thau tu chewin in khoi na karon ngen bok chewani like comment share te tin share page chu zoram mi pui zong ten kan shiat thei tura chan min la pui tur chewin in khoi na kan ngen tak mewa tin min subscribe po ina min subscribe thau tur chewin in khoi na karon ngen tak me bok ani e